Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga kareba silusuruk kemanang. Idi pole di kelas asera arwah. Paiseng ya seku Syaika Sandrika Satriawan nomor 30. Idi elo podaki pakotega mebu bepa tradisional ugi yang haritu lana-lana. Sejarahna lana-lana. Lana-lana betuan nama kanja ya rega malana. Bepa lana-lana macaji pardoangan sarakuama pakau kenga malana. Nama baraka risese na puang sewai. Bahan-bahanna yanar itu si batu gola celak pura rau, si olah labu puluh, si tengah batu kaluku, maloloe pura paru. Ebur nga, ripamulai pano si tengah batu kaluku, iaro malololoe pura paru. Panotoni siola labu puluh. Nariko pura manengi bahan-bahannya ripano pasilama manengi bahan-bahannya. Kemu-kemu. Nai model ini ngalempu-lempu pada bepa sawela. Purani. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.